Beza antara Max Mini dengan Go Mini. GS Leapbox Go Mini ni power dia adalah 40 watt. GS Leapbox Max Mini pula 120 watt. 3 kali ganda lagi powerful daripada GS Leapbox Go Mini. So dari segi power, GS Leapbox Max Mini adalah pemenang dia. Beza kedua pula adalah pada battery life. Okay? GS Leapbox Max Mini ni tak ada built-in battery. So kalau kita turn on pun, dia memang takkan function sebab dekat dalam tak ada built-in battery. Dia perlukan power source ataupun charging handle untuk pakai. Tapi kalau GS Leapbox Go Mini pula, dia ada built-in battery. Built-in battery dia boleh tahan up to 5 hours. So saya turn on, nampak? Still boleh pakai and betul-betul cerah. Jadi 40 watt pun still boleh cerah macam ni. Okay? So itu adalah kekuatan pada GS Leapbox Go Mini. So in terms of battery power, GS Leapbox Go Mini adalah pemenang. Also dua-dua lampu ni boleh pakai dengan charging handle. Jadi untuk Leapbox Max Mini dengan Go Mini juga boleh cucuk charging handle ni. Okay, kalau kita check dekat bawah ni, dua-dua ada port Type-C untuk charge. Guna PD cable 65 watt. So dia punya charging block kena 65 watt, dengan kabel pun kena 65 watt. Tapi bezanya adalah pada Go Mini ni, dia punya advantage dia boleh guna built-in battery dekat dalam GS Leapbox Go Mini, and then sambung pula dengan charging handle. Dia boleh guna, dia punya battery life dia boleh total sampai 10 jam lebih. Itu biggest advantage yang ada pada Go Mini. Jadi at the end of the day, terpulang kepada korang nak pilih Max Mini ataupun Go Mini. Kalau korang someone yang mementingkan full power, full brightness, then maybe GS Leapbox Max Mini yang 120 watt ni adalah pilihan yang terbaik. Tapi kalau korang pentingkan portability, maksudnya boleh bawa ke mana-mana, shoot dekat luar, dan memang tak perlu risau langsung tentang battery life, GS Leapbox Go Mini adalah pemenang ya. Jadi korang boleh pilih antara power ataupun efficiency, Max Mini ataupun Go Mini. Thanks for watching.